Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalanna iye waktu ma barakae degaga ada ia makasing ipu ada sangadinna ada asukuru kenge maraja lau risisi arajanganna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makita angkamo papakita na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki maringkalinga angkamo paparingkalinga na wiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makareso ang kamo paawatangan, ang kamo paagalakan, ang kamo paadisingan na wiringin pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki manre, meloki minum yulle mo papinadingiwi pirasewi andre macaningi nan niya mapaiye iya ang kay mutama rilalan na tiga rota. Pabu dek na yulle bayangkan beningi pengallahu Subhanahu wa ta'ala na cabu ye wawa cek de na gan si jongkai okorilal na tak iya bawa ko tiga rota na cabu pengallahu Subhanahu wa ta'ala gangka na de na yulle na pirasewi andre macaningi yang ke mutama rilalan na tiga rota de na gaga pada namo yulle malli andre masulie namo itamewi restoran masulie deto na nille manya-manyamangi andre-andrewe deto na nille manya-manyamangi buah-buahangi narikoye na nacabu pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Nari makwana naro nariko makanja mopi punsin na itu makanja mopi kedo-kedo na itu yulle mopi pakai guna itu aja mutakalupa syukru ri pengallahu Subhanahu wa ta'ala. La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nariko angka kitu mana syukuru de napa aja na tambayan ni pengallahu Subhanahu wa ta'ala wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang namo nariko masakar bi papenya mana pengallahu Subhanahu wa ta'ala majepu pacalanna masarro mapis padi. Hadirin jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah luar biasa ta jamaah na masjid Hidayatullah ya biasa masjid pak penik lawan ni penik maluang masjid tapi alhamdulillah penik macika masjid ya. Alhamdulillah mudah-mudahan pengallahu Subhanahu wa ta'ala de napa aja na wiringi adisi-disingan nan ni aja pajapang babu angka pakasiwi yang rilalan na ulan ramalang de na weddingi pogau sangadinna salainna ulan ramalang bawang namo miluki nariko tene ulan ramalang baka masuk madosa ki nariko oko ulan lengi pogau kega na nyero ya naritu sempajat tarawewe okomi ulan ramalang ya okomi ulan ramalang mas tarawih na ikolaba ni ramalang na momelo ni matarawe deto na cecewe ni tau ya na cecewe ni magni cecewe kita we pabu watuna law mana beli bulana matarawe alena mamutro law mana beli bulana masigi masempaja tarawih alena ba materu lawi tay masigi alena lawi komale abang amatu laba ramalang na pemilo matarawe si balikang ni makanya alhamdulillah
Mudah-mudahan di mana ilolongan riuranun na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sinin na tomatoma malabiku sulasura malabiku ang kiri masewi ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Rilalan na iwat tumabaraka ang katallu golongan, ang katallu tau. Narik ko marilo doang ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. De na itulah parilo doangan nari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Narik ko madarari wiri pengallahu subhanahu wa ta'ala. De na itulah parilo doangan nari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ipahamur ko mabicara ugi kak. Alhamdulillah. Iya kokolaka pak. Waktu kokolaka 10 sit desona. Pertama mak bicara Indonesia kak. Apa maka mak bicara Indonesia mak maka ini ko jamai. Maka di pak desa. Na paririsi ka awo. Maka de iro. Yang kena sa iro jamai pak. Iko mak bicara Indonesia iro pacar me samana ya kelongi iro jamai. Dia na pahami. Ada kilo tahu mak bicara gini apa anda laku nih ya. Lau gandrus ini mak bicara gi. Ya. Yang penting dia nasuruh kama bahasa tau laki. Sinin na tomatau malabiku. Kaya na nomor sidi. Kaya na nomor sidi nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikrullahi katsira. Tau angkai mega masikri ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu tahu narik kumarilo doang ri pengallahu subhanahu wa ta'ala insyaallah. Na tarima lampu parilodongan na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu tahu narikong katau mega masikri. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tahu angkai masikri. Baik riwatu tatuna, baik riwatu tudana, baik riwatu matinrona, dena paja masikri ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Lillana dena paja kedo-kedo mak darari ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tau mapakoy mo delene. Narik kumarilo doang iri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Itari malam puri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak Bu hati-hati tikong kata terima makatan ni tasbih aja lalu macule-cule itu apa magai na panna mapat dia tinna nama marilau ri pengallahu subhanahu wa ta'ala matter-teru parilo doang iri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Magai tau marafina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sinina toma-toma malabiku sulasura malabiku yang kiri masih pengallahu subhanahu wa ta'ala. Narik ko ang katawu manyamak kininawa pinadina turi masikiri subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masikiri matarugang ka na nalupai wi melodong iri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Napakuanya man na pinadina masikiri. Maka itu tawe ipasidupangan ni akatana iya di na sempa maril nailaw ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pasidupangan. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakaudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jal illa khaffatuhumul malaika. De na tuda sede tahu rigo angkana masikri madarari di pengallahu subhanahu wa ta'ala sangadinna khaffatuhumul malaika isalipuri wiri malaikai. Narik kuang kabola yero lisa bolai dina panja masikri di pengallahu subhanahu wa ta'ala maka yero bolai isalipuri wiri malaikat na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Narik kuang ka kampung yero patampunge dina panja masikri di pengallahu subhanahu wa ta'ala maka yero kampunge isalipuri wiri malaikat na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Khaffatuhumul malaika wa ghasiyat umur rahmah ipaturungi wi pamasi di pengallahu subhanahu wa ta'ala. Riyama sewiri pengallahu subhanahu wa ta'ala wa nasalat alaihi musakina ipaturungi wi atanangan nyamak kininawa risesena kuritu. Gangka na Pak Bu narik ko ang kataw na kanalasa gegana agayasa gegana gelisa galau dan merana ya. Narik ko ang kataw na kanalasa gegana gelisa galau dan merana ajana langsung update status ya. Ajana langsung update Instagram, IG, WhatsApp ya. Apa maku kewite namo isin nama padi langsung to update status FB, Facebook ya.
sakit gigiku, urusan itu. Lawan pisang mana tahu na, lawan mali pabur pa diisi, aja nong pisang tahu. Aja aga palena langsung ni malawe jenne, masampaja sunna, masikir di Allah Subhanahu wa taala insyaallah naweringi atan nangang ati. Ya, ingatan. Wasakarahumullahu fima indahum tawan kay masikir de na paja ita putapuasan nari pengallahu subhanahu wa ta'ala we aja na bawa pabu taulino bawa padatta bawa taulino nari kuna tapi asatta we samana sa dimindri ale iya ya lagi ba mabela kakur ta panatap puasaku alena panitia nangi alena panitia we samana sa dimindri sa daji aluku di sijaka nape padatta rupa tawe magani nareko pengallahu subhanahu wa ta'ala tapu ya setta tendro na tapu okko yolo no malekana malekaku angka ko tu ataku ya sangi siti mardaleta bim marleta itu ga pada sana ka itu ga ya contoh ya contoh kako tu ataku jamaah masih hidayatullah den apa aja si mata nak dampi rampi na tapu asaku manyamang jamaah yang dimuliakan Allah sikir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil misan angka dua berkada maringangi magampang ipuada maringangi puada tapi apalanna liwat tanak na risisina pengabaw subhanahu wa ta'ala pegonero subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim yenar membaca apalanna luar biasa sikiri malamma ifuada tapi apalanna luar biasa risesena pengallahu subhanahu wa ta'ala ko matangangi mak bisa panne asikir ini ya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim matangangi masasa asikir ki subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim apa angka tu tahu masasa mariulu timuna makbusa ne sabuna na cerita mana ngero tinggal si mali runasar bali bulan mali aga kan mali kulkas na kade tinggal si tu mala dugi kami mariulu makbusa timuna ne sesana lolongatoni dosa detona eko masikir ke subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim ma bisa warra kita baca sir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim de nagaga pada ya tapamigay masikiri ya matasbih matahlil matahmid hauqala istighfar ya betul baca ke istighfar astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim angkanang kasi wawat alena andre guruta al-imam al-hambali magasanne buli sampuleng melo masu nade ni sama kada melo lokega biasa mituki biasa di pairasa kairo turito melo lo joka tapi deneri sama kada miki joka lokega tumiki lo joka tapi deneri sama kada miki joka lokega mapakuni kan alena panguluta imam hambali gangkana joka bawa mataru deni sama kampi gelo gangkana letu se di kampung ero kampung de gaga misengi maka da topan rita maraja ya rese di macame rese di masigi melo mak benni koro masigi yusi ko panitiana pak diga demis diga misen kebetulan ko koro jamar maka de ko makoti ukuni bolaku mak benni kuni lo ni mak benni ko bolana berana nangeron mak benni baja hele kebetulan ero boleh non re mak benni pak jamaah jama-jamanna pak balu cerebu ya pak balu-baluan campuran gol kome boka kome aga kome kama pak balu campuran ya yer lawi pas lawi koro balu-balu na yer to ma balu-balu angka koro hal-hal luar biasa neng kalinga na saksikan al-imam al-hambali magi yer pak balu yer dena paja turin baca istighfarange astagfirullah 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 ye ko angka tahu pangal liman li warra naula ir wallahi warra isi baca astagfirullah
Astaghfirullah. Iku makula golai nabaca siro. Astaghfirullah, astaghfirullah. Masa sudi astaghfirullah, astaghfirullah. Angka to mali dega. Angka pangalli dega ga pangalli astaghfirullah, astaghfirullah. Iku dega ga pangalli tudangi astaghfirullah, astaghfirullah. Ya apa biasa Pak boleh maku ke ya tomi maku aja ga tersinggung itu mi maku. Iku dega ga pangalli nale HP na. Nah puta matarut po no lihat terus. Senang kan dipangali mabalio. Saya agak lihat ni terima pro HP ni lepas mak dipangali napa menga. Dia ni jampang. Ya mesti pro. Maka dia ni imam bali luar biasa nak kada. Siat tahun ni mu pogo iya gaga. Siat tahun ni mu pogo iya gaga. Maka dia ni imam nang nak kada kurang lebih 60 tahun. Maka dan yang bali orang itu penasaran mopi aga na pak beraki na turun baca ye aga na pak beraki na maka dan nangir pak beraki na alhamdulillah sinin na iya angke melo wakatai angka manangi nagasana na pasita yang apong Allah Taala sinin ne rohajaku angka manangi malomo na pasita yang apong Allah Taala sidi ni bawang malak dawilo maku kede pa na pasita yang apong Allah Taala sidi meni bawa maku ke dena pesita maka denir aga nero nakada melola dekat siruntu Imam Hambali letu maku ke dia pasiruntu neng kalingane Imam Hambali terharu ya matana pak mit magasanne maka cakaca we matana na pakwa terharu na maka deni mbak iye na mulli ka trilok jokai na mulli ka akhirnya maka deni misa gere seni Imam Hambali nakada de wisangi melola dekat siruntu nekia yemi rubawa ronde asata kuro denanu makadane ro makade iya na yaseng Imam Hambali ine tumuldi katurilo jokko kwe yaseng makka capaca terharu terri ni nange na kado Imam Hambali subhanallah astagfirullah maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mal istighfar jalallahu lahu min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib wa min dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib nigi panandungan ibaca istighfarange min kulli hammin faraja narikong kasusan ulaiwi angka alomo ngariwering ri pangabaw subhanahu wa taala nariko macipi-cipi pinadinna angka saginang ngariwering ri pangabaw subhanahu wa taala wa razaqahum min haitsu la yahtasib astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabali rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Itu yang pertama mega masikir di Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wah setengah ni arwah serak iya naritu yang kedua iya naritu perelodongan atau angkai rigau bawang tahu perelodongan atau angkai rigau bawang hati-hati kipak luar biasa itu malam lempu terima dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya aja mutuna-tunewi padat terupa tahu aja muga bawang padat terupa tahu ini tahu mawatangi aja mutuna-tunewi tahu magala tahu madodonge tahu malomai ini tahu sogie aja mutuna-tunewi tahu kasia-sia nasabak naupan yaitu marilo doang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah iterime perilodoangan dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya nariko runtu kita mapakor modelekna nariko tapampe-pampe yang ni aga-aga sure melodoangan ni nasabak to mapako tu iterima lempu perilodoangan dari Allah subhanahu wa ta'ala mujarrab perilodoan dari Allah subhanahu wa ta'ala nariko naka ini mana makanya hati-hati kipak tune-tunewi pada terupa tahu
gau bawang ipadat terupa tahu gangka na mapadi ati pinadinna ati maranina sehingga dia kita orangi nade na sading welena na tanro ki maka itu akan materterwir pong Allah Subhanahu wa taala diterima perlindungan sinin na tumato malabiku surah malabiku ang kerya masiri pong Allah Subhanahu wa taala an kasi di raja yeru rajai melulad man ribale cabeningero raja ko milola de man ribali suruh bawa nilo wala tidong becu-becu ko lempa koro banjir bale pada padan koro pada pelabuhan yero raja na suri algojo na lo sapa bale dua algojo na kede algojo ku lo ko musapar nga bale micina la de kaman ribale akhirnya ro algojo na sapa bale angka kasi koro masyarakat biasa kasi yero masyarakat biasa mapamula tatepi tu lo jala ko saloe tate apa nyariwe de pagaga bale si di mona puliang masyarakat Riau masyarakat biasa kasi tate apa ni de pa napian ni gangka ni setengah ni 5 de pagaga turnapiang turnapiang sehingga terakhir ni cicam ini pacapuran na maka denir nangero ye ko de season nagaga o puli ang niye ay aja na masila toy pa e ko de gaga na puli chapu ni duku na andrena de pagaga na puli masila ko rewa iri bolana le toro ko benina maka di capu ba mi duku na andre de to gaga bali na puli la toro akhirnya napa maka de pasar na eko de nagaga o jale natikang e pasar na bismillah Allahu akbar napiang malap bajalana purana mapiang samana sading kamak geteng maka de mirip penedina deto gasi aja na tagala jale ko yawa salo mai to melo na mak de si geteng makumo na geteng na si geteng irmaga itu ko pa tatana taneme pa jale pa eko lolongeng bali lopo ya sangi malunra ko yanri liwa pulunran ko to si geteng pura sile getta yo aga sin yolor sin tatane ni pa alene tu rasakan ternyata lolongang balilopo. Wah, ternyata apa to? Rio pagalolongang balilopo je. Nasi orang ngero anu no kuah gesene, o kuah jue napanu yawo kamu mindre. Onro lopone ro balewe, nesange ro balewe ta denre ngiko na yawa. Wah, Rio daerah nu pagaje. Jence je rewa denakan ramputuna rewa na pakuar rio. Rewa yer siruntu inange algojo na rajae. Siruntu algojo na rajae macenne sapa bali digaga naruntu nang itu rio maka rio naruntu na ungkan aru tawe mabela mo rio magi jo tuko to jence joka naruntu iro na passa na la passe ro balena oi terimarani atinna liwa rio na nangi engkasi ha maga si anang kasi rajae nangi malai aga na puada nangi pabu aga na puade maka demi bawang puang napitangnya araja kosangan na ri atamu puang puang apitangnya raja kosangan na rialina puang puang napitangnya araja kosangan na ri atamu puang puang apitangnya raja kosangan mu puang rialina na bawa ni runangero lori rajai yan na balilopo ang kamanan ni rupana natuno ni na pasarra ni na tapa ni na nasu ni na balilopo ye moro bali pa abu jamain dimulakan Allah nanrero rajai magi menana tako angka koro buku na todo iliman na rajai gargarero yero lasero turima manenne se koma kolawi ma doktor ero rajai degaga doktor termakada ye panasambi tu limata raja ye ko itapa yang putasi itapa sih na den le pereng eko pure si tappa lolo si ragagae pure si tappa jerjinira lolo si gangkane tappa si lolo si lettu mene ko sikune tappa nappa menge ero rajai nauli ero algojona maka de he algojo kege muale ye balewe maka de algoje dengan nada khawatir takut nakade de pun de nakade de masalah pule ngene agage manan kama apa kuni yemi abu yemi amulangan makuro gangkana idasai akhirnya na poi situngan maka de situngan na jitu kasi balena yan upasa tari kutu wala balena dina milo mabering upasa maka de ni raja gara-gara na tu na cala kapong Allah Subhanahu wa taala loko mo liero
Lau na molli ronangero. Purana meru pengulo ko rajai, melok dam parajai, mak dako silalo na liman. Maka napa bu hati-hati ki idi tuna-tunewi. Hati-hati kita liwat-liwat lori pada rupa tahu. Baja sangat dia idi atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makanja-kanja jama-jamata, makanja-kanja wasilena galuta, makanja-kanja usahata, menre ipangkata, aja mutal liwat-liwat lori pada rupa tahu, aja mutak kabo-kabo lori pada rupa tahu, aja mutak kalupa maringar dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nasaba ia po pengallahu subhanahu wa ta'ala, melo malamanangnya tu, ya manne ia dati, kum payakun, nala silalona pengallahu subhanahu wa ta'ala. Jangankan rumah yang besar, kayu yang besar, tanah napalolo pong Allah subhanahu wa ta'ala. Lo napalolo lo darat kaluku. Tower napalolo pong Allah subhanahu wa ta'ala dari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Milo puling naka aja ki gaga taliwat-liwat lori padata rupa tahu. Si pakamasik-masik ki siama amak ki napaturung ipam masina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ia naritu pemimpin yang adil. De natuna-tunewi rakyatna, de nagasana dia mengayomi rakyatnya. Narko pemimpin mapakwe modelena marilo doang iri pengabaw subhanahu wa ta'ala. Insyaallah itari malempu iparilo doangan dari pengabaw subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tak dampengi kak maraja nariku malampilah dek ke secara makut ya. Apa melo kak gatungi makin rengak matu, maka di subuh pini sambungi dia apa noreo ko subuh makin rengak misa. Tak dampeng ka nariko macam pala dai batiku macam rama tak dampeng ka nariko milo mopi mitei ceramah na pasong ko celak koreo ki matu bolata buka ya HP ta tapas sa YouTube tau katio korma kada Ustaz Hamka Adama ya rega makkalipu ina ka ko tu na masong ko celak ina tu ya ina tu ya aleng ni mapakwe aja nama pakwe wah bikin sakit hati kalau begini. Sini na tomato malabiku sulasura malabiku ang keriya masiri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.